abaturage aba bagambaho n'omushaki witu okufa kw'omukaikorogu bakwejekyerera emihondano y'omu maka erikubarukaho bwashesha bwira omu kicweka kyabo. Twahura amakuru mabi tukashanga omukaikuru afiire mu mbandagiro etamwengere yafiiremu bwe twantushaba abembezi ba gavumenti n'ebitongore bije bituyambe tufune oburenganira tumanye omuntu okwafiire engeri yafiire kamondo twaza kwimuka mu kashishaka kwimuka tufurire nkurumbi ngume mutaka witu nawe afiire mu ngeri zitwetegereze twanutusaba gavumenti n'ebindi bitongore basa kuza kutuyamba tumanye koko omuntu ogu bamwiza. Deus Arekaho chairperson w'entebe y'okubanza wa Seregi yashoborera omushaki witu gukashanka inaze ekiro ibo omukazi ogu ofiire aizire nahuriza nagira ngu abashuma bamutahirira bateera omukazi we bamutiga naburaho kakye kuruga omu magara g'ensi egi. N'omukyara w'omunika baine obutiikiriza n'omu maka gaabo munika nafa nawe ngu babiri aine omukazi kandi bana we nagira ngo munika abira ashwirwa ndizo musheje bakije birabiri nabana barete enshonga zabo mu office yiki ya RC1 babaraganisa kwija ebizo birabiri na butano bwo kwanza kushika mu nshonga zabo bashobora batumikire kuzibiriza kashahina batumwebaze yija ari kugamba kwa bamutahirira bakamutera konkanye ko murebera biratafuteye. Arekaho yashoborera ngu banyuma yo kutunga amakuru aga aterire polisi esimu eizire ekakwata abantu babiri abarimu Monica Kobusinje hamwe n'ondijo omushaija wamanywa nka Kwesiga bona abaturage abaseru niyemwe erikushanga omugomborera ya Nyakajeme mu district niyemwe nintura nimba bagambira nicyo twintuza kuza munyi mwazyo abantu tukwemarira enshonga mu nteekateeka yabo mumvo mbebembezi babashobora babagarukanisa bakirebe cyo muri kufa babashobora mariyo kumuratwaze konka tutwara amategeko mu ngaro twara amategeko mu ngaro n'ekintu kigwire kandi abantu b'ingene bakindisa bitikira gukora aho twakorera amakuru aga polisi muri Rukungiri yaba n'ekicondoza ukumanya abayitsere omukaikorogu bakuraga gasha kwa Ronald Kabanza aba Sky TV agenshonga muri Rukungiri.